kene ilat nati gurut tak Abdul Rahman Ambo dale de na mungkin mancaji wali ya mana roti ta pak maka de ko mamolu ite ma meraja ite pelaku bidah lai cecok ko Allah taala nanya guru tak Abdul Rahman Ambo dale latu manado mamolu latu manado mamolu katu kisah na guru talo mamolu ko manado na lappo jukawa kapalae na sabbo lari tama wae maka lupa-lupakan ita we melon lo mala palampu maka guru tayo mo mukedo saruban na minagat ta guru ta na dempar ni lokoro kapala sabo eta tutu padahal na dempar pulilalam latu imanado na panomanang itay barana na ali saruban na guru ta na salepang ide na marica na petama wae itu ko wali angka bungo ko pa lo kamaki siwa angka ko tumonri na pasay masjid Jamiatul Khairiyah sana angka bungo ko tumacawe polokoro iya ro bunge denang kanali te wena pa malucai wena macalla wena na mapanje lawi guru takoro na micui mi bawan na tutui na sabaja pimuala wena latu ya se macino wena tak de pajena micu putena mi topan ritai itu barakana apa iya kene ilaknati guru tapa mamolu mameraja dia namu kiale ke istimewa makor. Ta coba ni gere sapa ro tu makade bidah yang kagak tahu pandritane le karama. De kagak. Jadi kega na tasang tahu salama. Oh kumani rumah kita di rakyat aja tak cucu pak. Makadang kana tagatu ni sulara na mabolo ni dinro na malampi ni janggo na makaduja na kapatungan de to pak dewa kada salah ya ro de. Kebetulan ya dewa janggo tapi ya kuya mi ronasa sunna maka dia mi asa sunna ko tagatu mi sulara mabolo linroy na loro janggo aja salaki megan itu pak makoko de na melo mancaji mungo kuidi de na melo macio iya na to mas sampaja de na melo na labir masaboy mas sampaja cedi di mi ko tangana taw ika de meto na melo dapi ki kata bere pamulang na saba ididi ya komen re ustaz sama cara ma de memang kalingi apa angka meto dok teringangi maka de ya ko monro ko tudan wadi ko madosa ya ko made ko dua pala mulolongan ya meto tipu dan karena kau menjauhi ahli bidah tidak duduk bersama ahli bidah berarti dua pala mulolongan makanya tuh kau ustaz toli na de na si cocok apa made Magina de pak, nasabak menganggap bahwa madosa iku mundur, iya na paham make pak, iya na pamuso isalangi matu. Na mega po tahu dia nama ingat, dilupakan oleh Allah. Nasabak hidayah memang topa. Jadi iya ko ya apa aja mo ta masusah. Itu yang pai ko kanu ko aja mo ta masusah, apa ngajamu ki ilaw mo ki mataru. Itu butuh hidayah. Kemudian upataroy 5 menit 5 menit jadi iya ro sampajange pak maka da kaon nak magi wakada nuru Muhammad rahasia ia matia sesampajang makuye ko patareka tareka jolo ia ko tatongi maka da alipu ia ko roko ite ko sampajange huruf ha ketu hai makoto ia ko suju huruf dal, ia ko tudang huruf mim. Ndak? Modele na watakalewe to. Ia ko tatongi alipu, ia ko roko huruf ha, ia ko suju huruf mim, ia ko tudang huruf dal. Agaw kina Ahmad. Ndak? Ia na ruyasa Nur Muhammad, ia na tunah kada. Ia sange sampajang Nur Muhammad. Ia ko bicara lahiran, ia sange sampajat tahu. Jadi ia kong ka tahu dena sampajat tanya tahu ya tu. Ya, jadi dia sange sampajat tahu. Yana tu nak kena bita asam pajamu ko na saba utan rai tu ummaku matu na reko sampajana. Betongan na iya ni tu utan rai ko masampajan ni. Na saba iya mematoro Ahmad yana tu sampajan. Yana tu nak kena bita je tu. Mabe nak kena Muhammad. Ulue mim aroy huruf ha, pinggule huruf mim, ajewe huruf dal, yaitu koliu ita ninggare ulunna, mim, ha, mim, dal, ajena, maka dari Muhammad, yana tu nak dapat tareka Ahmad sampajang, Muhammad mas sampajang. Apa rokok sujuk watak kalele Ahmad yana tu sampajang. Nah kada aga yasam, engkau tahu baca itu.
Otak kali ku pangulur Baitullah, nyawaku pangulur Baitul Ma'mur. Ahmad sampaja, Muhammad sampaja, Nuru Muhammad la ilaha Allah. Tahu pusa kung kabaca ya tu. Dia baca, deh. Jadi terpaham. Kemudian, dia gaga pak ibadah diterima langsung kecuali sampaja. Ia puasa ya pelolongan mo, ia haji ya pelolongan. Pak serena sopa angkat ma protes itu sitongan na haji pak hadiah nih Balanda itu malengi. Jadi itu kong kata yele galar haji hadiah na Balanda itu. Ya. Balanda itu mah beda nih pak galar itu haji itu Balanda. Makanya itu teh kok maka dega galar haji nah. Dega ko Malaysia angka tapi ogi mi ko tuh. Ya mato pulok ko manye. Maka mana ke Balanda makuye iya ro Balanda naitai maka da sinin na tau pulewe makam mewah manang ke Hashim Asyari pule makam mewah ke Mak Dahlan mewah sinin na tau pulewe makam magi na cai perintah na mata-matai supaya irisan maka da kega pule Makkah alengi galar haji supaya irisan tanraiwi. Apa ya kau melo pak malemana ngigalar tau pura maka siwiang aja na haji bawa ya na pura masampaja tau lipa sholat ya na pura mapasu sakat tau lipa sakat ya na pura mapuasa tau lipa saum ya na pura masampaja uli pak sampaja pak sholat makoro pak haji ko haji pak sakat ko pura mapasu sakat pak gamaki itu ko meki mo lima nang itu magi pena haji mi bawa ngitepu. Made niol lipa salat, made lipa sakat. Nah sebab memang orang Belanda memata-mata itu. Mereka apa tuh tahu tersinggung kau deka haji na? Kong kaundangan nana deka haji nana sak deudah. Nanjok nana sana capak denau ki hajiku. Maku ye. Angka pasan na gurut. Maka dah aja namu songko haji ko demu haji. Hargai wi kasih roto matoe na balu galuna na balu dara na nakareso ina pamenre Makkah. Iya. Yan na to nang kabiasa maka de nang kahaji na lagga songko cepo na ko de nagan na patapulo so na batali haji na. Hadesa nami pahaji itu. Tanya hadesa na nabita. Jadi ya roh songko haji na pakai sebagai penghargaan maka lapole ni pasukui agama. Aja na kode mu haji masuk ko haji topa lima bumi ong kosok mu pasu mu pake ni aja majai nyawane tu tomatoy na balu edarat na balu pangimpan na pajoka i kode gaga modal mu pasu itu jadi hargai wi kasih hargai wi ena ro itu ampai dia ka masuk ko haji itu akiro jadi tahargai wi cede pak makapo te gana na cede-cede tapu masuk ko haji ni wah itu aja hargai di makanya itu teman-teman kombok gampang namu pasang-pasang ya capu darat ku tandu heto tak galuku seko heto dan pemendre kasih usaha sungaku napa ujung-ujungnya songkok putih yang menati kamu pasak bawah nih ya na tuh jagai wi perasaan begitulah adab kita menghargai orang yang telah menunaikan ibadah haji. Jadi aja tak tersinggungnya dia haji maka dah kak hadiah na Belanda ya. Deh waktu itu cerita nangka makanya itu Abdurrahman As-Sudais pak iman na Makkah tahu haji tapi dia gak haji. Maka dalam itu Syekh Abdurrahman As-Sudais tidak ada Syekh Al-Hajj Abdurrahman As-Sudais ya ke Indonesia hajah poh ya na dega hajana koi na cocok apa makanya aja haji ke Indonesia magai okuyolo na sarapo itu dah okuyolo na bosara saya kecil puji poh napai makatan ni sabu aja nani di mabisa pene puji kamu Indo upa aja nani Indo upa si maremeh tapi dia tuh kagak kata jadi memperingerang ya waktu itu kemudian iya nak makramaje na deni apalalopa haji na palalonga pong Allah Taala sakka na palalonga melalui malaikat puasa na palalonga pong Allah Taala sampajange itarima langsung ternyata degaga ibadah pilalan na sampajange wat dia patolang kecuali istilahnya degaga ibadah pilalan na sampajange selain sholat yang bisa digantikan dem itu gaga pak iya sakai wadita ne di jamai kong kana tama kedia po jarang ni din mereka
mapuasa wading itolay tidiasan na atau dia tu boleh jamai mateki nang puasa tadi na selesai alingnya nak tanya jamai namanya qada puasa. Dia tu le menrek Makkah pak matoni tapi ang kadita alingnya nak namanya badal haji alina haji ngangi lolongangi pahala haji tapi dia tenrek Makkah. Kaya badal haji. Wadi ya palalonga wadi tawe jamangi tapi ang kecil di dena wadi. Kega sampaja. Makin bitia ko de mulai tatongi liuko. Ya ko de mulai liu isyarat mu pake. Ko de mulai tatongi tudak ko de mulai tudangi liu ko de mulai isyarat mu pake. Ya na de na mulai isyarat oli ni pui mama sampajanga ko. Pak makapo mematoni tu. Makom itu napa ni dega ya sama kada kene manyamangi makada wat di te pajama maka sanyamang ipoda mani bak baineve makada lono masam pejaloro kedua mu patujui ka cica meka lau galunginya de na coco tatta ini pajamai makada ya komu salaibi tolaibi iko tolaibi ken rimudapi ya na tunang kaya sakadaan ko masam pajama ngaribi ko naisani bangis sanita nade pemuasa pajama ngaribi akadano sholli pada salatil maghribi salah sarakatin mustaqbilal kiblati qadaan lillahi taala nasabak tanya wattuna ya ko makadaki adaan pada waktunya ya ko qadaan tanya wattuna kada dewi semak besar apa putas bicara gini wakate masa pajama ngaribi ko menisai ujami puang Allahu akbar maka gampang angka katau dia nak sempaja ngoko pak nak sembade ni sengi bacana lau pak guri sempaja kami nama gampangnya ia komeki mas sempajang ia bata apalai Allahu akbar Fatihah syahada salawat dari salam tapala muir ia naro bata apala Allahu akbar Fatihah syahada salawat dari salam ia tapala ia limai asempajan ni magai selain dari itu sunnah baca ya kau garakan wajib Allahu akbar takbiratul ihram itu wajib bacaan doa itu sunnah Fatihah yang wajib bahkan Imam Tasyafi makada ya kau pure mu baca Fatihah cicang na cid di mimu apala Fatihah mi bawa pagen yang kedua ia pamulange wajib kedua sunnah tegere ia naro moling napa ko rokok Allahu akbar demu apala subhana rabbiyal azim aja namu baca rokok bawa namu maringeran apa rokok mi wajib bacaan sunnah toko pole rokoe wajib bacaan sunnah rabbana lakal hamdu minus samawati minul ardi minul masyita min syai'in ba'du atau rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakatan thayyibah itu sunnah mi sujud subhana rabbiyal ala sunnah bacana wajib sujud yang penting sujud ni yana tu asani wajibna tapi ya kode kata baca tetap yasa nasabak sunnah mi bacana duduk di antara dua sujud itu wajib bacana sunnah rabbi ghafirli warhamni wajaburni sunnah mi itu sujud kedua wajib mat tahiyya pamulange sunnah tahiyya kedua mi wajib ukilalan tahiyya dua mi wajib syahada minas salawat ya kode ta at tahiyatul mubarakatuh salawatu kerbani asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad assalamualaikum warahmatullah selesai ini nanya itu wajib jadi ya kong katau dia nak sampajan nak sabak dia nak apalai bacana ya bawa na lima tapala ya tapala ya lima sampajan ni maka dia servis sangisian rakalo roh lobani mak berjama ya ko deti saginya nak kerbani wakatai macuri sampajan na jamai pu imang Allahu akbar maka di gampangnya tu ya ko demo pati sangiro na kampak na pu imang kampak tu ni acio bawa ni manang kamana maka lomo maka gampang agak piala sata deta sampajang nah dia kacau gampang ni pak maka dah kena piu baca pak ustaz rokok karena dia apa lah rokok bawa ni teringar lalori pong Allah Ta'ala ya komeki matoka nyati akrabani idi menipung sami Allahu liman hamid dia nama riga haga yang penting dia tapala-palangi unro gampang na ya sangi sampajang iya ni komeki baca mana ngi sunnah na malampe makanya meki pas sukui sampajata apalama nangi tapi ya koma bilang ngesai yang penting tabaca ya roasan kama kami itu ide maka gampang tu pak aja nane itu tangkali makada rutuna balalin rona dega na lolo ngatai ko dini sangi sana sampaja rata-rata tau mak bicara mak itu tau dia na sampaja sapa mi poli gak gitu na moli na dito na pahang maka dia guru takali sidin rekong katau makada rutum balalin rom dega mulolo ngapodangi makada tanya kape palolo ngakong kana balang
angka na tukong ka daripada itu mapamaka da guru takali sidendreg itimba maka paina tan ditimbangan ude ya kung kamu jamang kay taje ko di kamu jamang de kay tajam ya kung ka kepala desa de laporan na tata langsung itik kung ka laporan ng kamu iparesa kama gampat to ya ko pure jamang maka na makotom itu kasi kamampu ako po ibantu nyo ko na bita. Iyo po kaya kamu jam, maka mereka watarun, udah betul kamu pigau, selesai urusan. Yang penting maka kerjakanlah sesuai kemampuan, maksimal mungkin kemampuan kita. Puang Allah tak persi banabit kamatu pas syukuran ibadata. Makanya kiasan sampai sunnah, sampai patempele, menutupi kekurangannya. Ya jas sampai sunnah, kiko puraki mas sampai perlu. Aja assalamualaikum lupa nih masuk. Pak kami itu pak berjamaah maka tu kamat kita na lupa tama peran ambil saling lupa na masuk mangulo saliwa memang di sandalana anak macone beli si itu dito kako kowe oh ya alhamdulillah makanya sampai sunnah kia jami sampai sunnah magai ya na tu patutu na kekurangan na sampai perlu tapi yang katu tahu masih sama tu pak ya nang katau yami ko malapa ite nangka ya tu tahu di bapa dina ulun na matu apa magai angka patempele na digawat dina tempele sis apa matu ya apalan nami basam pajangan leperan atau lina bicang maka aja itu dah sepaten tele alim tele dah setigaga ini natu tahu masih salah akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk